Masih bersama saya Breman Atenaya di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Meski dalam situasi gencatan senjata, realita bagi pengungsi di Gaza, Palestina hampir tidak berubah. Warga di jalur Gaza yang menjadi pengungsi di negaranya sendiri masih dalam kondisi serba kekurangan. Di seluruh tenda pengungsian darurat, kehidupan sehari-hari ditandai dengan kekurangan, paparan cuaca, dan kelelahan. Tenda-tenda pengungsi dalam kondisi robek dan tidak layak untuk musim apapun. Belum lagi tikus dan serangga menyerbu tenda para pengungsi. Makanan dan air bersih menjadi langka di sini. Belum lagi jika telah terkontaminasi. Bahan bakar untuk memanaskan air juga terbatas. Bahkan dapur umum selalu padat dengan antrian para pengungsi. Krisis kemanusiaan ini terjadi saat perang antara Israel dan Hamas yang telah menewaskan lebih dari 70.000 orang. Meski demikian, warga Gaza menyebut tidak takut akan perang. أنا مش خايف من الحرب لأن في حرب. أنا الحرب مش واقفة عني. أنا في حرب إن لم تكن بالذخيرة فأنا بالجوع. عايشين على التكيات، بنستنى التكيات لما نيجي. إجت التكية أكلنا، ما جتش بناكلش إلا هالخبز. إيش بدنا نعمل؟ يا عم الواحد فيش مصاري يجيب أكل، والله ما في معنا. والله الوضع من قل، والله عايشين من قل، ما احنا عايشين والله عايشين. ايش بدي اقول لك؟ العيشه ما هي نافعه اطلاقا. لا اكل ولا شرب ولا مي ولا عيشه ولا اي حاجه، حتى بس عايشين من القل، من قله هذا ما فيش. والله ما هو نافع الوضع بالمره، والله حياتنا ايش بدي اقول لك؟ بالمره تعبانه.